Kardom adawa birta thanbang niliarun lekthe non birtang ton pen arjikta ASCC asong pen preni pai clear ni ASCC mithanga sai hamalong BJP kachari central government pen non het jong sai kati giara ratonga phan kapatikuk ji phan pura farmer bill aron re pen parliament along kacharaya puthak phirang kya mai ke pha yang ke teks lo kai lo lasa chokchi sini tu lo bangga phan me temen lo bangga amethan kilo laso bangga open ya methan chujar wang an fet men nang lo kan lo ke so puthak si ini tu ni pen mang la bang suwan lo kam la bangga so ain tu dulu program ta asam tin non menangan hakko traditional way of cultivation ke dolo hakko te me kati ki dolo lahi tame non mage market economy menangan dolo ini ko onaros kuno onaros ke tiki lahi ta dolo na pena ko adhe ki tiki na son dolo selahaya pita kita me council hen pen kosonsi free tax pen kosonsi pachu jorjima hala soka pilo bulutante menangan rong so tum rong sat kena tutu mage la so men bangga so bangga high pidel lo tong tela bangga no ke high long da ko sta so high palong ya pan bangga no market economy tambong no karbia ke karbia ngong ita me last ta tax mo kadung si high pidel lo tong tela bangga menakan cihu no bangga la so teng lo tong te abi no GST le kadu beta pinang e rason me ST la me lo SC la me lo thang la me lo ta ke GST lo kadu beta GST pinang ko lasi one country one tax lasi one country le to agriculture to system to one gom la bangga nono so itu autonomous area along bangke isi kafre mimi akiduk apansi akiduk apirthe na sino bangke karte ma the itame karte ma ora itame naing dole chorson sino manji la so bilang ko chok check bangke ek number bangke wrong jitu a committee do mati agreement de prodante sarpanch ta ho mukhia ta ho village headman ta ho latum phan pain board pensi agreement donangi daga bangke no se aso asiame laso se avelo brutante hada aber bangke laso wrong pen laso village headman bangke keche tonte ta mudo ko election bang brutante vote hang ko majo political party mai tame galam garai ne ta agreement hu bangke ta nang ne zero asa nang pilot company bhano aja to sakona jam theke de laso bangke laso bang meeting lasi lagana ta semena bangke laso menakana alu false no laso alu false jitu mane semena bangke itu khetiok pucak kali lo karbenglo autonomous council ahin pen koson si claim ponai ma laso hin pen karbenglo arara pan koson si intur ponai laso abe la pen jasemena bangke market kurun no ki turmia di so ke jang tumba semet don ke claim mena adu la pen ko karbenglo ke chihum mena adu jona ap kheti la ke forest product produce Haroghat Rajiv Bhavan along Preni Bhai clear ni Haroghat Block Congress Workers meet ki padopona birta phirang ke pen birta nang pale MLA kilik nang te bok bom sirat charia song do an mithanga song chpai jia phan along mai ki padopon bom son si Haroghat Rajiv Bhavan along Haroghat Block Congress Workers meet ki padopon laso amelong ongdum Congress klembang phubang phipen chenglok Congress apaning ke thera tum chitodun labang so amai ki padopon along BJP pen chenglok break jam rat charia song along ki dodun don paroi sira don phokep ratroxia tu mithanga party pen COC Congress along chingbedun pusi birta long jirhon hanse pen kachari pon along APCC General Secretary Samaj Jasmine Hajik Minister Barim Khorsing Inti EM Barim Atum Asok Teron Rotaning District General Secretary Rajan Bora EM Barim Vidya Singh Rongpi Diri Lekthe Lapen Penangan Songja Atum Chitongdun APC সমষ্টি আছে 26টা সমষ্টিও বৰ্তমান বিজেপি দখলত 4টা এমএলএও বিজেপি দখলত একটা এমপি আছে ইটো বিজেপি গুচি গ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে হাৰঘাট ব্লক অন্তৰ্গত প্ৰায় 150 বিভিন্ন দলৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছৰ লগত আজি যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ বুজা যায় যে 2021 চনত যে কংগ্ৰেছে 100% যে জিকিব সেই প্ৰমাণটো দেখুৱাই দিছে আৰু 100% যে বিজেপি যে হাৰিব এইটো প্ৰমাণটো আজি দি দিছে গতিকে আজি আমি চৰকাৰ নাথাকিও যে মানুহবিলাকে গাঁৱৰ পৰা আহি নিজৰ ঘৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে নিজৰ টকা পইচা তুলি আজি বিজেপিত সকলে ইয়াত আহি যোগদান কৰিছে বা কৰ্জন সভা যে আহিছে এই প্ৰমাণটো আপোনালোকে আজি নিশ্চয় দেখিছে এই যিটো হলত আমাৰ সিটৰ কেপাচিটি আছে মাত্ৰ 300 কিন্তু আজি দেখিছোঁ মোৰ দেন 500 মানুহবিলাকে থিয় হৈ কংগ্ৰেছৰ সভাত কংগ্ৰেছৰ ভাষণ শুনিবৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ বিজেপিসকলে যেহেতু ৰাইজক প্ৰলোভন দি কিমান দিন কৰিব 4 বছৰ ৰাইজে সেই প্ৰলোচনা শুনি আজি তেওঁলোকৰ পৰা অভাৰফ্ল' হৈ গ'ল গতিকে সেই প্ৰলোভন প্ৰলোচনাত ৰাইজে গম পায় আজি
কংগ্ৰেছৰ লগত বহুত যোগদান কৰিছে গতিকে 2021 চনত এই হাৰঙাত সিটটো কংগ্ৰেছ যে জিকা তো খাটাং এই প্ৰমাণটো আজি দি দিছে 100% আহিবই অসমতো আহিব আৰু কাৰ্বি আংলঙতো আহিবই মই ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে প্ৰায় 3টা এলে সমষ্টিত মই ঘূৰিছোঁ প্ৰমাণ পাইছোঁ কেইদিনমান আগত মই বিশেষকৈ মহামায়া সমষ্টি গৈ তাত দেখিলোঁ তাতো প্ৰায় 150 জন মানুহসকলে কংগ্ৰেছৰ লগত যোগদান কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় পেপাৰ মিডিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে বা পঢ়িছে যে গাঁও গাঁৱতে বিজেপিসকলে অস্ত্ৰ নাই গাঁও গৈ খালি মানুহক প্ৰলোভন দি তেওঁলোকে কৰি আছে যে আই ঘৰ দিম বিধৱা পেঞ্চন দিম অল এজ পেঞ্চন দিম কিন্তু 4 বছৰত তেওঁলোকে দিব নোৱাৰি এই 6 মাহত তেওঁলোকে দিব পাৰিব নেকি Hanjang Langso Sport Association atumpen participantship Prenify player ni Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship 2020 aningkana Farman Kithomangdeng Kalitang Pukon Rongpi Kalitang Kongching Timung Lapen Kalitang Kaban Hansipi first semi-final kapathu pontanglo Labangso kapathu long yem barim Jiwan Chandra Pathok Ronga Sar Komula Kanta Be Rat Cyclem Bang Tumjona Singh Phangcho Doloi Kro Den Be Lapen Forester Sachining Leng Pen Chenglok Thegeding Atum Chitong Dun Arnigang Sampor Phai ki Thom Pen Hanjang Langso Pathu Klamolong first semi-final kapathu Pangcheng Ponlo first semi-final kapathu Ponalong Hangchikoi FC Pen Madrid Youth Atum Mangbongsi Pathu Ponlo Lapen Madrid Youth Club atum kapathu ke thek muchot ajok ball pumpli Lapen Hangchikoi FC atum ball pum thom ansi kachitu unchot ajok Madrid Youth FC atum si semi final chepahai ponlo Kajor timung pi Lapen Sabina timung pi atum pensi best player anong a Madrid Youth Club pen jersey number 8 Pares Boro apan pajirdun Madrid Youth Club atum si angdung kiti kapathu along adim chepalong dunlo Adawa birta bangla pansi kangton peglo domi thakme kurbang thu